Hablay pi baro syakatup kubor jongi ke Don Bosco Media Network. Kimat kiba kongsan mentakas ngi kilong. Dan kamban weng ya kijing ju kinong hikai MSSA nadu tenrai ong menteri ketok kapuli ubala kemen rumbui. Pasha kular kai haka sorkar na kapor syakapor ki uwen ka jingyai rally kinong hikai SSA. Ensange ya ki kinong hikai school MSSA bakular si tulop arbanai ka sorkar Meghalaya Democratic Alliance. But en sedang ke sentuk siar musical festival nadu ka santrik uluber hajar koar. Tementang ini aphashi kubor kiba kambanya. Hadin ke jingya kendu lang juki nong hikai kiba hap hapo ka Meghalaya SSA School Teachers Association halaki jong ki district bat ki unit banya perkhat ya ka jingle kuman ka sorkar jela ka bala set ya ka tulop jong ki daki benai dakawe ka sur kila pensngau sya ka sorkar bala dakam sngap batle ya ka badai hakapor kin penjur ka jingya ki jong ki menta ka tayo. Bat ne kesngi kila penong ya kejingya rally ka bala sedang na polo da ka bara ki jing tho ban persya ya ka sorkar Meghalaya Democratic Alliance ka ba syam la tre ban pelat ya ka tulop jongki menta labun benai. Hendrai tangpoi par hasenda ka yeng ulat kini kinong hikai kila sya pensange no haki bor sorkar. We want salary! We want salary! We want salary! We demand salary! We demand salary! We demand salary! No salary! No rest! No salary! No rest! No salary! No rest! Ramboy! Down, down! Ramboy! Down, down! Down! MDA! Down, down! BJP! Down, down! BJP! Down, down! BJP! Down, down! UDP! Down, down! UDP! Down, down! Hakajing pensngau thu jung Presiden ka Meghalaya SSA School Teachers Association ba menteri ketanat puli uba alak men rumbui ula khot yakran na kalian kinong hikai kila pen pau ya kajing benyau bat kajing bitar hakaju kapor ya kajing le kuman joka sorkar jela ka bala pen so sat ya kinong hikai bat pen bore ki wat ban mi ya pat ba sha surok bat kilat ya la kamram hakajing ya tungkhu bat ki pulet kinong hikai kila pertasla khot yakran yangi endala menta khot ya keren yangi endala kata barok shikata kale ayu ke sorkar. Abskap lang ngin abang ni kalau mau ngin sunung ngin abang ni ngin abang ni ngin abang ni mas tu sekretariat ini menyanyi gendong abang mas tu sekretariat suto dah jinjai hikin ni nama kini koda mengini pada kubai tiada kubai minum bendam baru kinpen makla makin ini pan kepada halo sukhat dalam hadu katnya sukhat hadu dalam katnya sukhat dalam apa hadu katnya sukhat hadu penjualan you Abskap ikut sumpah. Ya. Hadirin baka sorkar jela kala kular ban siu no shwa arbana ya ketulop jung kinong hikai SSA mentakas ngi kinong hikai school MSSA ki bala penyes no yala di hapo kalama jong ka seng kinong hikai Meghalaya SSA School Association kila shemya karai ban pensange no shwa ya ka jingya ki jong ki yakani karai la shem haka jingya lang jong kini kinong hikai Hamadan Malki Shillong Hadin ka jing sya penthut hagi bor sorkar ban ya rally na khamat ka sekretariat bat hadin ka jing khot yakran menteri ketanat pule ubala kular baka sorkar kan siu shwa arbana ya ka tulop jongki na ka state fund bat enda yo apat ya ka jing siu second installment na ka sorkar India en sa siu lut no ya ka tulop basa jongki tulop jongi arbana kata jong nai Oktober November maria yo ya kamnika
song pisa kapan supply naka finance department hakabai naka ni ka pisa ka balong shispa saukror kabadi ka capping norms sebantaban siu ya tulok jongiki no hikai SSA tikani nakaliang jong education minister ulaya thu hangi mentaba nakaliang jong ka finance department skala agree in principle ban pelaj ya kani ka pisa ban khnang ba ka office jong state project director kanlong in position ban pelaj no ya kani ka arnai ka propjungi nang ta kaba arpat kaba nakaliang jong education minister ula ayang ik ossuran ba maria yo ayaka second installment na po Ministry of Education kins palai pat ya kanika tulop padang sa jongi hadu unai March ba ya kani ula yato sya hingi mentaba anytime kilaban yo ya kanika afon te maria yo ya kanika fon na ka central government kanam don shu kanoka dili kin palai immediate final decision hingin hapsi mante ya po Amadan Malki hakajing dong derkat jogi parano hikai juga. Pelai yo ketulok jogi arbana naka state fund but naka padang sa pasalai panai hadin balayo yang kepisana ke Government of India. Ni menjur ya kani. Subarakti. Menjur. To paro nila tidak naka bayara kecil. Menteri Gathok Kapuli jong ka Sarkar Meghalaya ubalak menrumbui mentakasni ulaya tho baka Sarkar jela kan pelat no swatang arbana ya katulop jong kinong hikai MSSA. Habakran hakila pathai khubor hamin sekretariat uba rumbui ulaong badon kamban weng ya kijing jong kinong hikai nadu tenrai bat kani kadon kam ya kajing trelang jong ka Sarkar kinong hikai bat kumju ru ki managing committee jong ki school bapher hakajela. SSA but mga hakaji lang jong state project director jongka SSA bangilaya batay ya ki ki constraint but ki daw but ki step ki ba ka sarkar kashim but kan shim ban is ya kane ka jing do kajing slam jong katulap kajing yathir kalang bajrong tangi nak lang sarkar nak lang jonga ngala penpau bangadon kajing kremen kawashkem ba ngin sayo hakiniki tayo ki banwan ya ka second installment but nalor kata ngala yakren but honorable chief minister nakabenta ba kat bala bangin laban pelai ya katulop kaba deban ayun nakasit comment te nakalyang ka sarkar ngila ong ba ngin persyang kat bala ngala ayak assurance ba at least arbanay nakasarkar kan yele ban pelai namar bangis ngot ho bakan ne kamde ka one time solution ngidan kam ya ka permanent solution Wei usamla bana kasnong Sabah West Jante Hills District uba kerteng uroy lang kendat ula mensaujur hadin ba ula hapo ka wei katelong ka bajrong live put ka ba utre hami mentudu marjan ka office jong katanat soil and water conservation utei usamla ula or hakapor lai duna no phaisngi kat ba udang thmu ban hiar sapo lengba utelai bate ha upuli penban hakapor ba udang hiar uni upuli ula dukut kensan bat ula hap shadu trai jong kathleu bat ula shitom kasengkai hakapor ba jia kani ka jingja ki paralok ba trelang bat u kilalet thiet telai da ka jing thmu ban persang tanya u bat kini ki paralok markum tahi kila pentip syaki pulet ka fire and emergency service bat tang hadin ka tu ka nipor lawan ki breu ka home guard and civil defense bat ala ban sayu roy lang hakapor sanduna shipawajan bit nagabenta ban yo ka jing sumar lapan kit ye u mar syaka jaka ajing sumar hajowai
Sautali ki seng bhalang bakentup ka Khasi Students Union, ka Federation of Khasi Jantia and Garu People, ka Ribhoy Youth Federation, bat ka Hinyotrap National Youth Front, mentaka sngi ka artarik ulaber arhajar arpuar, kila khot da ka jingalang pat ba ikirang ba shnong jong ka than umsning, kumshi benta ban pen imbiang ya ka issue dawa inner line permit. Yakani ka jingalang pat ba la penlong ha umsning auditorium. Bentar, boleh kita berikan ini apa kisah bersih. Boleh pun kita cuba kita jiwa. Sedih serum berni serum sedih. Boleh pun hampir beberapa tahun. Boleh pun kita kenal syatai sebab syamati, syatai sebab berjaya, syatai sebab kan jantia. Boleh kita ngomong. Boleh. Menurut kita berat. Dan kita sungguh dan bahwa di sini berspion kita kasih terlalu asal berspion penting dalam hidup kita menjadi masyarakat orang kita nampak ini andai di mana ini besar di mana ini ayah ini nawai situ di mana ini berpedian berkait bukan berkait bukan ini di mana ini betul certified rule in the concern Shri Suman Suman Dei Kusim Nambara Ubanang Suman Munir Nang Suman Shipusnya Mempasang Demi mana kita Nasabia, dan kategori, kita penang yang kami. Kesentuk Siar Music Festival bapenya da kasnong panaliar jowai kan sedang hakasan terik mentau benai leber arhajar arpuar halor ka jingtmu ban penbha bat pen internet ya kesentuk siar kabade ka wei ka jaka jngok kai bapau nam hajowai. Nakaliang uwa hechnong urikwama lalu bat u General Secretary u Karami Pawa ki kermen baka jingwan shimbenta ki patba kanang nyarap eka jingmut babha kasnong nakabenta banang kring shushu ikinong sangkai banajan banajngai. Habakran syakila patai kubor ki pentim bahaga bayade bat ki stol baper kan sedang nadu kapor si pau baje menstem kat ba kaput ke tempat kan sedang nadu kapor lai baje janmit hadu si pau baje menmit. Ban kampen song shit ekani ka music festival lakhot rangkat ikinong tem na barjela ba DJ na bari. So nagachnong panalia. Snya komen pentip yepi iperlok perjor. Yuna jan muna jingai. Wa kenika Sentuk Siar Musical Festival BOI man go haka santrik dong dupunai. Usdang jana do ipor chipawaji step. Walaupun kudi hidup chipawaji imit. Ta lembaga ni kubor kud IEP ki perlok ki perjor ki unajan guna jangai owan ye chimbentabi chaga ni ka festival ki yong I kawa ka chnong hi dem ga ijing thmui go bha he wa kaman u penmet penbha I ye ka ta ka thau ko cha penthorwa ko man ko hakmat do to ka wi na kai tourist spot hapo ga chnong jwa ki yong I yogi ika open met penpa yogi ika open yosket wa kathau go rin ya ki wituan ki no wan peke yo wan ki chipo ni ka chnong yogi telang bai jingwan yong phi you know kulot men sen phi hagani ka Sentuk Siar Musical Festival ugi I ule I ni wan ki jing thmu go bha yong ka chnong ta hagani ka festival tau em chipon ki dukan ki bam ki di tau em ki nong tem kuda Rai nabar yang ga states yang I kamju le nabar yang keri India yang I DJ ko pen snyausuk ko pen kemen pen kiit ya piginong wan hagata hi kemet ko wa usdang I di kita waro di program kaya to wa gani ke musical event to na do lew ji janmet hado chipaw ji kadwa yegi widwan stall usdang kita na do chipaw ji step the could I satisen nomba pechno ya piwaro ki perlok news now ha piwan ni chimenta chekini musical festival ke Pada kitu ki khubor ngila poi syaka pokut tar hadu bangin daya syambiang kublai shibun.